Shalom shalom bakunzi ba Nayo TV, uno munsi udasanzwe, umunsi special, umunsi utandukanye n'iyindi minsi. Ni kiganiro gishasha, bavuga ni gishasha kubera ntimwari bwabone aba bantu muri kamera turi kumuko twese. Rero numwibaze uko biza kugenda, ni ibintu bizo bidasanzwe cyane. Amazina muri ko murumva ni Leonard Sengreto nkuko vyama. Ndahera iburyo mu bubahwa, novuga bubahwa barenze cyane. Kuko nimba Nayo TV umuntu iri kirakora tubikesha uyu turabaramukije cyane nongera ndamutsa abakunzi ba Nayo TV nongera ndamutsa ndetse n'abasanzwe bayikurikirana batayikunda mvuga ati namwe muyikunde Imana ibahezagire cyane. Amina. Amazina yanyu ko batabazi kuwatatuzi ni Apotre Rukundo Mose wa kabiri, aho benshi bashobora kwiyumvira ati Mose wa mbere n'uwahe. Mose wa mbere yadutanguriye n'uwakuye abantu mu gihugu ca Egiputa, aho Imana yamutuma kubohoza ubwoko bw'Abisirayeli bwariko burakoreshwa muri Egiputa kwa Farawo. Ntivyamukundiye rero ko bashikana mu gihugu c'isezerano, aho Mose wa mbere yagarukirije mu bugaragwa. Rero ni jewe naciye ndamusimbura nk'abandi Mose wa kabiri, ni jewe niteze gushikana abana b'Imana mu gihugu c'isezerano. Abatari banzi rero numva bumvise Mose wa kabiri ni Apotre Rukundo Mose wa kabiri, nk'abandi umwungere nyoboye amashengero ya Nayo yose ahari ku isi. Havuye Yesu ni jewe njanda Imana ibaheza. Amina kabisa. Imana ishimwe kuko Mose wa mbere ntabwo yari uwo mu Burundi, ariko twe dufise Mose wa kabiri mu Burundi. Abarundi turyohe kuko azofasha kudushikana mw'ijuru, abazo mugamburukira bakumvira impanuro n'inyigisho ziwe. Hama turabona uyundi muntu kuko turibaza kuba ari hano ni kubwanyu na turibaza kuba ari ngaha Theo bose babireba, kuba ari ngaha ni kubwacu, ni kubwacu kuva mu Rwanda n'umunsi akaba ari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni kubwacu kandi hakaba no kubwiwe kuko nawe yatembera nuko adukunda kandi akunda Abarundi, akunda igihugu cacu c'u Burundi. Rero twaramwikoze ko tugiraze noneho dufashe kwamamaza ubutumwa bwiza, nawe aravyemera. Kuba ari ngaha rero ni kubwacu gushika no munsi. Reka tuce dusaba mubanze mu mwakire ubwanyu nyene nkuko ari mu mwamuzanye mu ikaze mu kiganiro nyezi. Theo bose bareba turaguhaye ikaze, turaguhaye ikaze wongere unaramutse n'abariko barakurikirana Nayo TV muri aka kanya. Kaze. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha mushumba. Jewe ndamaze kumenyera kuri Mose wa kabiri, ahubwo no mu telefone nibyo nashyizemo. Hanyuma ndashima Imana, ndanezerewe kuba ndi imbere ya kamera ya Nayo TV, hanyuma no kuba turi kumwe nk'umushumba mukuru cyangwa se nk'umuntu mukuru uhagarariye Nayo muri rusange, kuko hariho na Nayo y'ishengero. Biranejeje cyane, nanjye nezerewe kuba ndi hano. Nubwa mbere wa mugani dukoze ikiganiro n'uyu nguyu arimo umumenyesha amakuru, nabyo ni ibintu bidasanzwe. Ndibwira rero ko Imana iri budufashe mu biganiro turi bukore, bikazagirira abantu umumaro bazabireba bose. Hari akantu rero ko wavuze numva kararyoshye, wavuze ati abayireba bayikunda n'abazayireba. Kandi noneho birashoboka cyane, nanjye namaze kubona ko abantu bakurikira ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga hazamo n'abatabikunda, bakarita banabivuga nabi, ukumva batangiye kuzana ingingo zitumvikana cyangwa impamvu, bagashyiramo komenti zo kugayana. Ariko mu bisanzwe nabo tujye tubashimira kuko baba bafashe uwo mwanya, akumva ibyo wavuze, hanyuma yarangiza agafata n'umwanya wo kwanariza ngo abitesha agaciro, ajye nawe ashimwa kuko aba yaje. Kabisa abantu nabo turabashimiye kuko biratwereka ko nabo batukurikirana kandi biraduha ingufu, kuko
ibyiza bihari bivuge nibibo bibonye bivuge sivyo kugira haboneke ico umuntu yokosora sivyo hama turabakiriye nanje kwijina no kubwana OTTV ndabakiriye twinjira mu kiganiro nyezina amazina yanyu rero mwidondore gushasha amazina yanyu yose. Jewe nitwa Uwiringiyimana Theogene abantu bakunda kunyita Theo bose babireba barifatanya nk'izina rimwe ngo Theo bose babireba ariko amazina ari mu byangombwa bindanga indangamuntu passport n'ibindi no ku makarita ya banke kuko nayo nyagira ibintu byose no kuri perimi itwara imodoka habaho Uwiringiyimana Theogene. Navuga ngo rero niyo mazina ndi umunyarwanda ni ibintu bizwi ku bantu banze kandi ndakeka ko atari bake. Ibyo nkora ni ukuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana numva n'umuzika ngo ni indirimbo guhimbaza Imana nizo ndirimba mu Rwanda hanyuma nkanaririmba n'izindi ndirimbo bibaye ngombwa nk'indirimbo zivuga ku mahoro zifite icyo zakangurira abantu kureka kibi. Hari ibintu indirimbo zo gukundisha abantu nko gukora bya bintu byubaka abantu nazo ndaziririmba ariko si cyane ni nk'imwe cyangwa ebyiri. Okay, hama tabanje kuja kure mwari mwaje mu gikorane sivyo ni gikorane mwari mwateguye mbega ni gikorane mwari mwataziriye gute ku batashoboye kugikurikirana? Ku batashoboye kugikurikirana igikorane twari twatanguye itariki 5 z'ukwezi kw'indwi gushika uno munsi. Ico gikorane cyamaze iminsi 3 cari igikorane cyo gusengera igihugu cyacu kikaba ari n'icyo gusengera indongozi z'igihugu cyacu aho twari twabivuze ati indongozi igihugu niyo cyaba amahoro abantu bazoba amahoro kuko nimba igihugu kitari amahoro ntabwo natwe twoba amahoro ntabwo twosenga ntabwo twoza dukora imirimo yacu itandukanye. Icyambere rero tuza dukora nuko igihugu kiba amahoro. Igihugu kimaze kuba amahoro indongozi zacu zikaba amahoro. Ibyo rero nico twari ko turasengera cyane twarasengeye niki urana mu Burundi hari ibibazo byo kubura igitoro hari ibibazo abenshi bibaza aho nta mafaranga hari ariko ko tuzi ko icyo umukozi w'Imana yatuye byose bigenda neza. Ibyo byose twarabisengeye kandi turizeye yuko Imana byose yatanguye kubigenza neza. Mwabaye kuva amasengesho gitangura ibitaro byarabonetse ego hanini ya nico twarihanishije abantu benshi ndetse benshi barihanye uburyo iyo hari abantu badakunda igihugu n'igihugu nigitera imbere. Ibyo byose twaca dutegezwa bako kwamamaza no gutumwa bwiza kugira none abantu bihane hama bakunda igihugu cyabo. Nivyo bivanye n'intumbero mwari mushaka gushika ko mega ivyo mwari mwiteze ivyo mwashaka niko nyene byagenze. Ego intumbero yacu yikone twari twatanguye ibyo twashatse niko byagenze cyane. Nibaza mwarabibonye igihugu cyarabibonye ndetse n'amakungu yarabibonye aho abantu beshi baje muri ico gikorane ibihumbi n'ibihumbi haje ibihumbi n'ibihumbi kubera bumva ko twateguye igikorane gikenewe caje bose bakinyotewe uwogira impari gato cyangwa tuyabibonye yosimbira kuri nayo OTTV akaraba biriko hari ibihumbi byinshi cyane kandi abantu bavyitabiye neza kandi abari bagwaye barakize abari batari bwihane barihanye kandi nimbira yuko byose muri rusange nta kanenge kabaye. Imana ibishimirwe reka kuyubaha tuyikomera amashimwe n'abayikoze. Reka duce tugaruka kuri Theogene. Mbe Theogene uko namwe mwari mwiteze muza kwakirwa mu Burundi niko mwakiriwe? Njyewe mu bisanzwe kubera ko si ubwa mbere narinje nsanzwe niyo naba ngiye guhaguruka mba nzi ko biri bugende neza ni nako bigenda. Narakiriwe neza kuva nagera ku kibuga cy'indege nasanze bandindiriye nza mu gikorane nsanga abantu bari barindiriye kumva indirimbo zanjye ariko ikiruta byose cyanejeje
ni uko mu gikorane hiharanye abantu benshi Amen. abakiriye Yesu ari bwo bwa mbere bagafata umwanzuro wo gukizwa babaye benshi biranezeza barenze umubare nari nzi ko wenda uri buboneke kuko buri munsi barihanaga tukarinda dutaha bakiza gukizwa kabisa urumva ego ubona ko abantu babikunze rero nicyo kimenyetso cy'ivugabutumwa bundi gikuru kubona abakizwa kugarura abantu kuri Kristo hama kuvuga ngo ibyo nari niteze byarushijeho ubu ubwo naherukaga gukora igiterane hariya twagikoreye mu Nyamugeri ntabwo byari bimeze kurya ubu byari byabaye ibintu bikomeye bazanye ibyuma by'imbaraga babishyizemo imbaraga ubona hari imiteguro amakorari yambaye amayiniforume nararyohewe cyane ni uko nyine bitakunda ngo ngume hano naguma ubwo mvuga ati bategure n'ikindi kibandanye nakabaye mvuga ati bategure n'ikindi gikorane tuyikomereze okay reka tuce tugaruka ngaho nyene muravuze yuko cyari giteguranye imbaraga nyinshi bivanye n'ibintu byari bihari mwashoboye gukora n'amaso yanyu reka tuce tugaruka ngaho kwa giteguye mbega ijya gikorane ko twabonye gikorane gikomeye kirimo ibintu bikomeye bisaba uburyo bwinshi igikorane kiba cyatwaye hose hamwe nk'amafaranga angana gute y'amarundi gikorane cyateguranywe imbaraga cyari gikorane cyari gutwara nk'imiliyoni nk'amajana 200 y'amahera y'amarundi mugabo ayo mahera ntiyabaye agishika kubera umusozi w'Imana na Yorti dusanzwe ivyuma tuvyifitiye turafise ivyuma byinshi cyane bijya vyuma twakoresheje tugiye kubikota biratwara amahera ibyo twara amahera rimwe yarenze miliyoni 100 tugiye kuraba abantu barafunguye tugiye kuraba ibintu byo bafunguye byari gutwara amahera yari kurenga nk'imiliyoni nka 50 mugabe izo ntizabaye zigisohoka kubera muri Nayot ku musozi w'Imana twigisha abantu gukora twari twararimye imyumbati yari ihari twari twararimye ibiharage hajya hari imifuko y'ibiharage ibyo twagura byaba ari inyama bikaba n'ibindi urumva twari gukoresha nk'imiliyoni nka 50 urumva ko amahera yacapunguka rero ugiye kuraba amahera yagiye menshi ibintu by'amahema n'ibiki n'ibindi twarahawe dusanga amahera yoba yarasohotse cyatwaye nk'amahera ibihumbi miliyoni 40 mugabo ugiye guharura cyatwaye menshi hari abaje bava kure hari abaje urabona Theogene yaje ava mu Rwanda indege nizo zakoze hari abaje bava muri Amerika hari abaje bava muri Tanzania hari imigwi y'abaririmbyi twunguruza hari amabisi yari karakora ibyo rero tubyegeranije byose tukaja mu mabisi tukaja mu bikoresho twakoresheje byose tukabiha ekivara y'amahera yoba yarakoze byose aba ari ibyo twarihira amahera byaratwaye miliyoni zirenga kabisa amajana 3 ariko tugiye kubiharura amahera twarasohoye ubu tugaharura byose twasohoye yoba yarashika ntabwo azarenga hejuru y'ijana gato duharuye byose ntabwo azarenga urumva rero uwo yarabonye kijya gikorana akifuza kugikora atagira ivyuma atarimye kuko urumva ko twebwe twakoresha byinshi byaba ari byo twirimiye urumva ivyuma nabyo twari eglise iravyisanganiwe nk'ivyo tajya twagerageje kuriha nabwiye ko ari amahema n'ibiki intebe hajya zari zacu intebe ntitwakose urumva rero uwo kwifuza gukora igikorane nka kijya cyo mutwara uburyo burenga miliyoni 300 mugabo twebwe ntabwo zarenze cyane jana kubera byinshi byari byo twifitiye okay turabyumvise hama tutari mu by'Imana ibindi musanzwe mukora niki ibindi dusanzwe dukora kuko Imana yavuze ngo nzohezagira ibikorwa byo mu maboko yanyu kuva rero tugitangura gukorera Imana ntabwo numva yuko Imana mu guhezagira ibikorora bivuye hejuru numva yuko Imana mu guhezagira umuntu akora rero natangiye gukora imirimo
n'abo twayitanguriranye n'abigisha gukora. Rero kuri ivyo nsanzwe ndongoye sosiyete Macadamia Business Company, niyo dusanzwe tuyoboye, ndi umuyobozi mukuru ayoboye iyo sosiyete, n'imbere y'amategeko nijewe nza ndayiserukira. Hanyuma iyo sosiyete nayo tutibagiye yuko yaje guhingura igiterwa ca macadamia. Macadamia rero benshi ngaha mu Burundi baramaze kuyimenya. Macadamia ni igiterwa cyazanywe ngaha n'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yayoboye Burundi. Benshi baramuzi kandi yakunda igihugu cyane, yagerageje natwe kudukundisha igihugu, atuzanira n'igiterwa ca macadamia. Rero macadamia ku isi yose irarimwa kandi ifasha abantu benshi. Rero ngaha mu Burundi niyo sosiyete Macadamia Business Company twaje guhingura umutobe canke n'ibindi tuzogerageza kuguma tugira ubushakashatsi ko macadamia iravamo imikate, macadamia iravamo amavuta yoba yarayo kurya, yoba yarayo kwisiga, macadamia iravamwo imiti y'amagufa, kuko igiterwa ca macadamia naho ukihekenye cyo bari kibisi cyo kitarahingurwa. Macadamia ni igiterwa iyo kimaze gushika mu mubiri coza imitsi, kikagwanya ikinure kibi. Umva abantu rero bafungura macadamia uko bayifungura kose, iyo biyamaze guca mu mahinguriro, iyo bitaracayo cubaka umubiri. Nico giterwa rero dusanzwe dukora, tuyobora iyo sosiyete ikora ibintu byinshi cyane. Tuzogerageza ari ikiganiro ciyaguye, muze tugerageza tushikiriza Uburundi n'amakungu ivya macadamia. Ubu turaciye kuko atari yo ntumbero. Okay, turumvise ko muri abantu badasanzwe bakunzi ba Nayo TV. Murumva abantu turi kumwe kari abantu badasanzwe, nyuma yo kuba umukozi w'Imana akaba ariwe aserukira imbere y'amategeko ku isi yose ishengero Nayoti, umusozi w'Imana Nayoti. Ubu niwe arirongoye ku isi yose, akacaba na directeur general wa Macadamia. Urumva arafata umwanya wo gukora ivy'impwemu, aribyo tokwita imirimo y'Imana, ariko mumenye burya no gukora ivyo vya Macadamia kugira uruganda nako no gukorera Imana, kuko aratanga akazi, abashomeri bakaronka akazi. Ico gihe abarika akorera Imana kubera iki? Ariko akora ikintu ciza gifiti akamaro abantu b'Imana. Rero murumva namwe bandi bakozi b'Imana mwigisha mu mashengero gusa, mukoreshe n'amaboko yanyu, kuko ndibaza iyo bari kwigisha gusa ubwo buryo yakoresheje mu gikorane ntaho bwo bonese. Urumva arakoresha n'amaboko yiwe, akarima, akakora n'ivyo bindi. Reka tugaruke kwa Theogene. Turashaka ikintu kuko ni rya mbere dukoranye. Iki ni kiganiro ca kabiri ukoreye kuri Nayo TV, ariko ntabwo twakikoze mu buryo bwagoye nkuko. Turashaka muri make, kuko ni benshi bagiye banyandikira ama commentaire bagashaka kumva intahe yawe kuri Nayo TV. Uyivuge mu ncamake, hama turaja mu bindi, dushinge intahe mu buzima bwawe, ukuntu watanguye, basi imibereho yawe no kugera ku rugero ugeze ko mu ncamake. Iyo ntahe turayishaka. Cyoshoboka? Byashoboka kuko uvuze ko ari incamake, ariko ubundi intahe yanjye niyo yaba ariyo yatuzanye ntiyarangira. Ariko nanone ni byiza ko abantu bagize amatsiko tuyabamara, kuko hari igihe umuntu aba yarumvishe ibintu akabyumva n'abandi, akavuga ati wenda ubu ni n'ububeshyi, noneho akarindira ngo nyir'ubwite azagira icyo avuga yumve. Mu bigaragara rero nk'uko mubizi, ntabwo navuga ngo biraba ari bishyashya cyane kuri bamwe. Icyambere mwese murabizi ko Imana ikura abantu benshi bakura kuri. Gukura kure ndavuga nko kuva mu buzima bubi, Imana ikaguhindurira amateka. Rero ndi umwe mu bantu bakuze nkura nyine ubuzima bugoye, nkuko n'uyu munsi hari abo bugora, kurya, kubona ibyo kurya bigoye, kwiga bigoye, ndetse bitanashoboka ntago nize. Byaragoranye ko nagira umubare w'amashuri runaka. Iyo tubara amashuri tubara kuba hari aho wize ukagira igiciro urangiza.
nta na kimwe rero narangije kuko ntacyo ngirira impamyabumenyi n'icyo nagerageje nticyarangiye hanyuma byose ari ukubera imibereho mibi bimwe rero tubwira abantu ngo muri Yesu ni byiza kubamo muri Yesu harimo no kumenya ubwenge iyo umaze gukizwa hari ibyo ureka bigatuma ugira ibindi ukurikira byakubyarira umusaruro iyo ntakizwa ntabwo nari kuririmba hanyuma rero ntari nakizwa mbere gato twarabayeho nabi nyine nabikubwiye kuko wavuze ngo ni ukuvuga mu ncamake ukaba ushobora kubwirirwa ukirirwa inzara ukanarara utariye wenda ejo bikagira gutya hakaboneka akantu ko kurya nabwo kadafite nyine kadahagije urumva ko kugira ngo udapfa none ugasanga ubayeho arimo kuramira amagara gusa ngo udapfa ariko n'ubundi umeze nk'utari ntacyo ufite ntacyo uteganya nta muterankunga ari ukurindira Imana iyo nshatse kubihina ntanga urugero rumwe mu ngero zirimo rukomeye abantu baraza kwihangana ni uko twari twaravutse turi abana batatu ariko kubera ubuzima twabayemo bw'ubukene bukabije no kubura tugira umwe w'umuhungu wakurikiraga uwumurikira ubwo yari umwana ugira gatatu kuri mama yarapfuye kandi apfa yishwe n'inzara apfa n'inzara kubera kubura icyo turya arapfa baramushyingura noneho apfa ntabwo bamenye ko ari inzara abaturage ahubwo yaraye ashyinguye uwumurikira w'umukobwa nawe yarapfuye noneho nibwo abantu bavuze bati aba bantu barazira iki noneho we rero yarahwereye babimenya ataranogoka burundu ngo acikane gupfa bya nyabyo ariko yatangiye gusamba yazanye urufuzi mu kanwa atahumeka yaririmbuye amaso abantu barabikeka babiketse rero nibwo babivumbuye batangira kujya badufasha iyo minsi mibi irashira njya mbwira abantu nti iyo batabimenya nawe agapfa ninjye wari gukurikira ibi mvuga ntabwo byari gukunda indirimbo mwumvishe ntabwo mwari kuzumva ari byo uziririmbe mwari kumviza abandi nta Theogene wiringiye Imana ari we njyewe wari kuririmba kuko nta n'undi uraririmba twitirana wenda ngo mvuge ngo bari kumva uriya mu bigaragara rero navuga ngo ubuhamya bwanjye urumva bumeze gutyo kugira ngo rero uzave muri ubwo buzima byageze igihe na mama arapfa urumva hapfuye murumuna wanjye mushiki wanjye arahwera arazuka hanyuma birongera haciye igihe na mama arapfa kuko na mama yapfuye urebye ko ubukene bwabigizemo uruhare cyangwa imibereho mibi kuko nibuka ko yapfuye twabuze n'isanduku yo kumushyinguramo kugeza ubwo bafashe intebe twicariraga bongeranya n'imbaho nkeya zari zihari bakora isanduku barimo bamushyingura cyangwa bamuhamba abantu bavugaga beruye atari ukuvuga ngo umuntu arongore umuntu akabwira undi ati Mukamushumba arapfuye mama niko yitwaga Mukamushumba Esperance umuntu akabwira undi numva turi kwirimba ngo Mukamushumba arapfuye ariko n'aba bana baramukurikira ubwo hari hasigaye njyewe n'agashiki kanjye ndanashima Imana kuko ibyo bavuze atari ko byabaye harya umuntu avuga ibintu bumva aba afite n'ibimenyetso kandi n'abantu babonaga aricyo kizakurikira ariko Imana irareba ibona muri njyewe nzavuga ubutumwa ibona ndimo umukozi wayo ubuno nzayikorera tuvuga ubu nza mu Burundi njya mu Bugande njya muri Kenya njya Tanzania njya za Malawi njya za Zambia njya za Mozambique pasiporo yanjye iruzuye amaviza za South Africa ndagenda za Sudani za Congo n'ahantu najya mu Buganda na hose mvuga Imana n'ubu ngubu ndi hano mu Burundi naje kuvuga nzagera mu Rwanda njye Bugande nongere ingaruke wenda ninaha nguma ngenda namamaza ubutumwa bwiza njye mbwira n'abantu ko Imana igira neza rero abantu bavugaga ngo turamukurikira bo ntibari bazi ko ahubwo twe dusigaye turimo abakozi b'Imana urumva turi abantu Imana izagirira neza nubwo icyo gihe neza Imana itagaragariraga umuntu uwo ari we wese abantu wenda babonaga ko n'Imana yaduhebye yadutaye ariko nabwira umuntu wese udukurikiye cyangwa uzumva iki kiganiro amubwira ngo hari imvugo abanyarwanda n'abarundi bakoresha ivuga ngo kubabara siko gupfa mwese ko muvuga kubabara siko gupfa bivuga ngo njye narababaye ariko sinapfa nahuye n'imibabaro ariko irashira uyu munsi ndi umuntu w'umugabo witunze mfite urugo mfite umugore mfite abana bakuru biga muri za segonderi barenze umwe ngira ngo bungiye kugwizamo batatu
ari muri segonderi njye narigeze nanayikantamo urumva ko nyuma yo kuvuga ngo aba bana barakurikira nyina urumva ahubwo urwego Imana itugejejeho nimba ntega indege nkazi Burundi hakabaho iyo mpamvu n'amahirwe ni ukubera Imana yanzahuye yankuye ahakomeye kandi kangira uwo kwifuzwa muri bimwe wenda si byose ariko bigeze aho abantu bavuga bati tumutegere indege ntabwo biba ari bitoya ndanabishimira Imana cyane ngashimira n'ababikora ubwo nahita nshimira na Mose wa kabiri wanyiyumvire akavuga ati reka umukozi w'Imana ze dufatanye igikorane mu by'ukuri rero mu mpfunyapfunyo mu buhamya bimwe n'ibyo urumva mbabwiye ko habayeho kubaho nabi ariko urumva ko ninangiye kuvuga neza ndi umugabo witunze ntunze imodoka ngendamo abana banjye biga mu mashuri meza turarya turanywa dufite ibyo dukora wenda njye nkora iby'umuziki gusa ariko madamu afite n'ibindi akora kandi byose bituma dukomeza kumererwa neza ndatuye muri Kigali mba mu nzu yanjye ntabwo nkodesha ni ikintu nacyo kinini urumva utunze inzu ugatunga imodoka ukaba ufite umuryango ubundi ikindi mba nsigaje ni ubwo muntu rero wumvisha ubuhamya kubabara siko gupfa kandi mfite ibyiringiro ko n'urwego ngezeho nzarurenga igihe kimwe muzajya kumva mwumve wenda na Imana yandugije no mu bundi buryo kuko birashoboka cyane Bibiliya iravuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bubi rero mukurikira iki kiganiro mubizi ko rwose ibintu muri kumva nuko byagenze ubuhamya ubwo ni mu camake turabashimiye turumvise intaya yanyu mu ncamake kuko ubundi bwo ngo nubwo twari kuba aricyo kiganiro tugomba dukore nta mwanya wari kuba wo kuyiheza bisigura ko kirenge amasaha 28 agize umunsi wowe byare navuze nyine ko birengeye rero reka tugaruke rero mu kiganiro tukiri hagati yawewe umutumigwa n'uwatumiye mbega hagati yawewe n'uwo mwubahwa turi kumwe hano kumenyana byaroroshye kugira mumenyane umwe ari umunyarwanda ubundi ari umurundi wajije gihe yego urakoze cyane kumenyana byaroroshye kuko ndumva ndakeka ari we wandondeye ntabwo njye nari muzi aca ku bantu yarabonye ko tuziranye urabona ko umugenda ukaba wakifotozanya n'umuntu ifoto hanyuma ugasanga umuntu afite uwo baziranye wowe mutaziranye niyo nzira noneho wa muntu akaba yamubwira ati uwo muntu uramuzi neza ati kugira nimero ndende mu bisanzwe na mushumba wa mubaza dore hano ntabwo njyewe ntabwo byagoranye yarambwiye ati ndi umushumba nyoboye amatorero ya Nayoti mu Burundi nyuma nitwa gutya numva hajemo n'iryo rya Mose wa kabiri avuga ati ibi bintu ahubwo ndagira n'amatsiko agiye kureba undi Mose wabonetse urumva nari nzi ngo Mose yarapfuye byaraheze ntabwo ngiye kumva numva hari undi uvuga ati nanjye abo muri iki kinyejana ndabiduganira bageze iyo bajya kuko abantu bakeneye umuyobozi kandi nibyo ubishyize muri logique hanyuma ukanabishyira mu kuri kwabyo kuko ibintu ushatse wabigira bibi ushaka ukanabigira byiza burya nitwe tubigira bibi cyangwa byiza birumvikana umuntu ushobora kuvuga ati jye ndumva nzakorera abantu nka Mose mbajyane nka Mose mbarwaneho nka Mose mbavuganire ku Mana nka Mose urumva Mose yaratakambira Imana hari igihe ngo yari igiye no kwibica ngo ibamare aravuga ati abantu bazavuga ko uri umunyabinyoma tibareke urumva yari umubyeyi aha rero n'undi muntu abyumva gutyo jye numva ko bishoboka cyane cyane ko ari ukujya mu ijuru n'ubundi nk'uko n'undi nawe yabajyanaga i Kanani ariko nuko twamenyanye ndaza dukora igiterane numva ndaryohewe ndanagaruka nyuma yacyo ndongera ndaryoherwa mfata neza nsezerera neza bituma nyine tuba n'inshuti duhita tuba n'inshuti mu buzima busanzwe ntabwo duhuzwa n'ibiterane niyo atari ibiterane turabonana ngeze mu Burundi ndamubarira ubwo duhuye urumva nanjye mbamuye na Mose nyine ubwo kandi ntabwo yagusiga uko yagusanze ntabwo Mose yakugendana ari Mose ntabwo aragira umugisha asize umuntu mba numva n'inshuti zanjye zo mfite nzi ko ari inshuti nzima namuhuza nabo njya nanabimubwira nzakuzanira abandi bantu kubera ko ubibonye umuntu ari mwiza cyangwa afite ukuntu ameze wifuza ko
n'izindi nshuti zawe zamumenye aba ari umuntu w'umumaro nyine Yego. muri rusange rero ntabwo byagoranye ubwo nicyo nyiriho n'ubu kuza ntibyagoranye wenda icyabaye guhindukamo nuko byajemo indege wenda umusanzwe njye niziraga n'imodoka hanyuma kuko rero uyu munsi yaravuze ati jya no mu ndege wumva uko Yesu agira neza Amin. kuko n'inzira y'imodoka yari ihari ubwo urumva byose ni uko biba bitarimo kugorana harimo no gukundana murakoze cyane. Okay, reka tuce tugaruka hano kuri nyakubahwa Mose wa kabiri. Mbega uravye Theogene ava mu Rwanda n'abandi baririmbyi bahara mu Burundi, ukuntu bakwitaba, ukuntu bakeneye ubaronka, mbega ubona harimo ubudasa canke bose bakwitaba bose nta urimo kugora canke bose barakugamburuka? Nta novuga muri magufi nta muririmbyi angora muri bo kubera igituma ndaciha igituma batangora ndabigisha inyigisho nziza cyane. Inyigisho turimo ni Mose wa mbere yazisize kuko yabumvisha ko bategerezwa kugenda mu gihugu c'isezerano kugira bashike ku Imana yabavuze. Rero no munsi kubera benshi ntibatahura ko Imana itabaremye kugira baba basuku abantu. Imana yabaremye ahubwo kugira dukoreshe, duha amafi, duha ibiyaga byiza, iduha impene, iduha inka, itugabira itunga ryose ry'igihugu. Kiravuga ngo ndabibahaye mu bigabe mu biganza. Ariko rero benshi basanga bazubaye n'ifi ntibakiyirya kandi Imana yarazibaye ngo ndabahaye n'ifi zo mu biyaga. Usanga umuntu aramara n'imyaka 2 atariye inkoko kandi Imana yaravuze ngo n'inkoko zose ngo muzigabe muziganza. Usanga umuntu yibagiye ko ibiri ku isi ari wabigaba. Rero hamwe n'ivyo n'inyigisho ziri mu minwe canke mu nteguro y'Imana yampaye jewe Mose wa kabiri, ibyo baranabinkundira kuko nta muntu tuza tugendana tuza dukorana aza yemera kunja inyuma. Umwaka ni munini ntushobora kurangira kiri hahandi yari waba yamaze kuzamuka. Ico twigisha abantu no kuja gushika kuca Imana yakuvuze. Umuntu twese turabanyamugisha ariko benshi ntibagira gute ntibabimenya. Yumva umenga yaremewe gukena, yumva umenga yaremewe kurara ubusa canke kurya ibijumbu byonyene iminsi yose. Ariko Imana yaturemeye kurya ico dushaka kuko byose ni byacu. Rero mu baririmbye nk'uko twari kumwe mu gikorane duhereye kuri Theo bose babireba nta kibazo cabaye. Ikibazo Satani yashaka kuzana nuko indege ya mbere yamusize, indege ya mbere yaramusize, ariko Imana ikibanza ciwe mu ndege yindi cyarabonetse arashika ngaha. Naho Satani gusa yashaka kumera nk'ugoreye, ariko urumva ko gushika ngaha byoroshe, kumenyana nawe byaroroshe, ntabwo yaje angora. Kumenyana nawe nta ni Imana yaduhujije nyumvamo ubuntu bw'Imana. Urumva ko yavuze ati ndashaka no kuramba Mose wa kabiri. Mbega Mose wa kabiri nawe yabayeho ko tuzi Mose wa mbere mu bugaragwa ari Imana yamwiyegereje ageze. Rero kuza rero duhereye kuri ba Isayi n'ubunga iwacu, n'abana novuga bo ku musozi w'Imana Yoti, tubahamagaye baraza. Tugiye kuri ba Kostasi tubahamagaye baraza. Tugiye kuri ba Jaja Janine tugiye bahamagaye baraza. N'abandi. Ntabwo umuririmbyi ahubwo nkimuhamagara avuga ati watevye, aho no kumva abandi bavuga ngo barabagora. Ariko ntabwo nzampamagara umuririmbyi wambwire ngo nta mwanya. Niyumvira ko n'amagahunda bafise yandaca yahagarika. Imana impeze. Amina. Hama hariho ikibazo tukunda no kubaza n'abaririmbyi, ari umukozi w'Imana turamubaza umukozi w'Imana umwe mu gihugu avuga ati jewe inyigisho ziwe ndazikunda. N'umuririmbyi turashomubaza ati niwe muririmbyi wowe ubwawe umwe ufana cyane. Nawe ico kibazo
reka tukibabaze aha mu Burundi ni uwe mukozi w'Imana umwe mu bwati jewe umuntu ndakunda inyigisho ziwe. Ngaha mu Burundi umukozi w'Imana novuga nkunda inyigisho ziwe ziza zirabana n'izanje, novuga ko ari nyene icubahiro Generale Ndayishimiye Varisito. Ndavuga ko ari umukozi w'Imana nimenye inyigisho ziwe zikamfasha kubera avuga ngo umunwa wose uronka icurya, umufuko wose utunge amafaranga, ata amafaranga nta jambo. Kavuga ati mugende ni murime abandi mworore, umuntu wese atunge inkoko, atunge urukwavu, umuntu wese agende hirya no hino arime, dufise amasi meza. Uwo inyigisho ziwe ziranyubaka kuko ari inyigisho ziza kuba ari zimwe n'iz'abanayoti, izabo ku musozi w'Imana yoti n'izanje. Ndavuga ko ari inyigisho zimwe. Uwo niwe mukozi w'Imana ari agatakone akaba n'indongozi nkuru, novuga inyigisho ziwe zinyubaka. Okay, muvuze uwo kubera uwo tumuharura ku rundi rwego rwo hejuru kuko we ni president. Numva twumukarasa mu ba president kuko ni twumukarasa mu ba pasiteri. Rero tubye mu ba pasiteri naho cyangwa mu ba reverend cyangwa mu ba apotre cyangwa nabo tumva ba bishop, umwe nawe muduhumwe uwo tumurengane kuko rumba we n'urundi rwego. Umwe rero iyo tuvuze abakozi b'Imana muri rusangi, kuba Imana iguturanije tukavuga mu ba president, ndumva no mu bakozi b'Imana. Wavuze mu bakozi b'Imana, twavuze mu ba president, nanjye nishyuye mu bakozi b'Imana kuko waba uri president waba urinde ushobora kuba umukozi w'Imana bivanye n'ibikorwa ukora. Rero ubu uragisobanuye neza kuvuze mu ba bishop, mu ba apotre, mu baki. umwe umukozi w'Imana novuga mu ba bishop, inyigisho ziwe nawe zinyubaka, n'umwungere w'ishengero cyangwa w'amashengero ya Rema mu Kamenge ya kuri Church. Atanazi ari ijambo rimwe turiko turagegeze kumbwira, arambwira ati Mose wa kabiri ati igihe Imana iguhaye umurimo ukawuvangamwo n'abandi itawuhaye, abo bantu barawutoba. Arambwira ijambo ryiza ati Imana iguhaye umutahe atuze wirinde gucanga n'abantu, ariko nibacanga n'abantu umutahe wawe n'Imana ntabwo bizokoroha. Rero ndamukundira inyigisho ziwe. Tanazi Rirema, uwo niwe mukozi w'Imana ndumva mu ba bishop go azi ubwa mbere kuko yambwiye amajambo meza, kandi amajambo numva mparuye nkumva arafise uburemere. Muvuzi wo Atanazi murazi twebwa menyesha makuru hamwe turabanyarusaku. Ndamwibuka mu makomantere, sinzi ikiyo komantere wawe warigeze kuyibona, mbwa nka twebwe turabikurikirana tukabibona biba bivugwa. Sinzi ko woba mu nyuma byashitse mukaganira ukamusigurira ikijanye na Mose wa kabiri kuko mengo ubwa mbere nawe ntiyabitahura. Tanazi ubwa mbere ntiyabitahura, ariko naramwumva kuko abantu bose iyo bageze bakumva ko ndi Mose wa kabiri nabo bashaka kuba uwa kabiri. Urumva nabo bumva itama, bakumva nyene igishika. Benshi bazana amakomantere yo kungwanya burya ntabwo baba banyanga, nuko gusa nabatanze kuba Mose wa kabiri bivanye n'umurimo wanje. Urumva nabo barabishaka. Rero ngira ko nje ndababwira ku bakozi b'Imana bamabaza bavuga Mose wa kabiri, Mose wa kabiri. Jewe ndi Mose wa kabiri, nabo ndiyumvira bo ba Mose wa gatatu nta ngorane kuko turi ba Mose bivanye n'imirimo Mose yakoze. Nabo boshobora no kuyiha Imana ibibakundiye bagakora nk'ivyo Mose yakoze. Mose nimba yakuye abantu gihugu cya Egiputa kwa Farao,
hariho abari muri Egiputa ngaha mu Burundi, hariho abishwe n'inzara, hariho abishwe n'akaburegwe, hariho abari hirya no hino bagowe. Rero bagiye bagakora ibikorwa nk'ibya Mose wa mbere n'imiburiburi ndiyumvira naho batoba uwa kabiri, kuba kuri uwa kabiri ntibikunda, boba n'uwa gatatu canke n'uwa kane, umwanya uracyahari kandi ibikorwa birahari. Muratanze umuco kandi ico kintu nari ndagifise ko amatsiko. Ndizera ubundi munsi nawe tuzomutumira mu kiganiro. Ni umuntu abatahazi reka ko yamuvuze kuko je uwo uyu yemera ndamwemera. Muga akwanka kabisa naje cyo byumva. Atanazi rero na mahoro ndakuramukije nawe nizere nimbo kandi ndizere ko bizokunda muzoze namwe tuganire, nzoba fata kanya ndabarondere gusa mugere mumvise yuko tubashaka namwe mu kiganiro kugira namwe mutubwire bimwe kuri mwebwe. Abatahazi ishengero ryiwe riri kujya mbere cyangira ko namugire publicité nta bundi buhinga kubera aramukunda, inyigisho ziwe ni nziza, niko barajya mbere ngahajya Kamenge ni kuri Rema Church. Ndibaza nuko nyene muzorobona n'urushengero rwa etage, muzoca muhabona abazoshaka gukurikirana inyigisho ziwe, hama bashaka kuzokurikirana inyigisho zoyo babwire aho bazobasanga. Abashaka gukurikirana inyigisho ziwanje Mose wa kabiri, ishengero neza umusozi w'Imana, ntabwo ari dini uzowaje ukabaza ati ndangira ku musozi w'Imana. Umusozi w'Imana rero uhagaze neza na neza naho bita mu Nyabunyegeri, ni muri Mutimbuzi, ariko aho hantu kugira uhashike neza uje uva mu Carama urengana aho bita mu Itenga, urenganye mu Itenga ugashika ahantu bita mu Bigazi byo mu Kivoga, hari akuzi rero kahari Murago. Ako kuzi rero Murago hariho uzohabona pancarte yanditse ko Église de Dieu de Night. Iyo pancarte ifatanye n'iyindi pancarte n'izibiri zonyene, ayindi yanditse ko ngo kaze ku musozi wacu mwiza wa Nyabunyegeri. Naho nyene ucukatira mu bubafu, ukatiye mu bubafu ucumanuka kuva ngaho ku ikaburimbi, urumva ko ari kwibarabara ritera rica ribandanya ku Muzinda na Bubanza. Turiko turavuga uri hagati mu Bigazi aho kuruzi bita Murago, urenganye aho bita mu Itenga. Rero ucumanuka ugenda mu Nyabunyegeri, umanutse ugenda mu Nyabunyegeri neza na neza ni metero 1500 uvuye ku ikaburimbi kugira ushike aho hantu mu Nyabunyegeri. Ni mu Nyabunyegeri kuri centre. Naho uba uri hirya no hino ukabaza ati shikana ku mashuri y'intango y'Abanyabunyegeri. Nta yandi mashuri y'intango ahari. Aho mashuri y'intango ya Nyabunyegeri afatanye na Eglise Nayoti. Ucibona handitse uko nyene mu Kirundi, utarashika ku rushengero ubanza gushikira uruganda handitse Societe Macadamia Business Company. Wigi imbere gatonyi ucibona iyindi nyubakwa nini y'urushengero handitse ko ku musozi w'Imana Nayoti. Twovuga rero ko mu Nyabunyegeri inyubakwa zikomeye, ari inyubakwa zikomeye utozimira kuko kanatsinda ziri kuri centre ya Nyabunyegeri. Urenganye urushengero ucushikira ku mashuri, mukaca ugenda gatonya ucubona ahandi hari izindi nyubakwa imbere gatonyi z'umutumba aho bita kuri leta mvyeyi. Urumva uba waharenganye. Urumva rero ukeneye kuhaza ntihagoye, n'uwotega moto cyangwa agatekinga ukababwira ati shikana umusozi w'Imana Nyabunyegeri hariya hanye, baca batera bahamenye. Hama kuwa Mungu naho, kuwa Mungu hari bisi isanzwe itwara abakristo ku buntu. Bisi nayone ni kwasteri yanditse ko ku musozi w'Imana Nayoti. Iba iri aho bita
kukanga isaha imwe yo mu gatondo ibiri aho kukanga ikahava isaha imwe n'iminota 30 gaca igenda mu Carama aho amabisi akatira aho twitiriye aho bita kuri Makadami. Aho rero amabisi akatira ni impande y'ikamba ya meri utarashikira ku Gikoma. Iyo bisi ucuyibona ikihahaguruka isaha 2 zuzuye neza bisi ibihagurutse igenda. Rero tuvuga rero ku batahazi wihagarariye aho kukanga saa moya n'inusu bisi ubuyuriye ubabwiye ati ngiye gusenga ku musozi w'Imana wanayoti utera wuriye nta kindi bakubaza. Mu Carama amabisi akatira utarashika kuri kwikamba ya meri kuva saa moya n'inusu gushika isaha 2 ya bisi niba ihagaze ibarindiriye. Rero ikibandanya hanyuma wigiye gatonyi mu Rubirizi kwizero rimanuka kuri zone Rubirizi ya bisi bihageze isaha 2 n'iminota 10. Saa 2 n'iminota 10 ya bisi niba ihagaze hoho nihagararaho ngo itebe saa 2 bura irenga 10 ihejeje gupakira abahari ikibandanya aho ikibandanya ku musozi w'Imana. Iyo bisi nyene yabatwaye niza kugarukana abantu. Imana ibahezagire tubahaye kaze ku musozi w'Imana. Numvise ikintu kiryoshe, ikintu kidasanzwe, ikintu kitamenyerewe hano mu Burundi. Amabisi yakusa atwara abantu gusenga. Sinzi ko hari indi shengero ryo bari ribikora mu Burundi. Uwo barizi azoca ritubwira muri commentaire aho avuga ati iyi shengero irafise amabisi atwara abantu gusenga ku buntu ikongera ikabatahana. Reka natwe tubakomera amashi kuri ico kintu mwakoze, kuko ni ikintu kidasanzwe kandi kitamenyerewe, kuko abandi bosanga ari kubarihisha. Ariko reka abantu bazovuga muri commentaire nimba hariho ahandi bimeze uko. Hama murumva ko mutoreka kujya gusenga ngo mwabuze uko mwideplasange iyo musenga ni kure. Ababa muri mu icungararo yaho hantu abashobora kwegera ku mabisi urumva bazobunguruza. Mbega mukorana imisi yihe? Turakorana ku munsi wa gatanu ku wa gatandatu w'isabato. Urumva rero ku munsi wa gatanu abamenyereye ko ari ku wa gatanu nyene twovuga ko ari ku wa gatanu wa leta. Hama twatuvuga yuko ari ku wa gatandatu w'isabato. Isaha 12 turuhuka isabato tuba duhuriye ku musozi w'Imana aho dusenga Imana tukarara twiteramiye ku musozi w'Imana duhamagara Imana tuvugana nayo. Ku munsi tugeze ku wa gatandatu aho abandi bavuga ngo ni kuwindwi, ku wa gatandatu wa leta kuwindwi w'isabato. Urumva uba wawinjiyemo guhera isaha 12 muga abandi bo baca bavuga ati samedi nyene niyo sabato. Rero isaha 12 z'agatondo abaharaye bahamagaye Imana baganiriye bafise ubuzi bwa leta canke n'ubundi bituma batosiba aho nta burenganzira bwo twobagira ko ngo nimugende, ariko turababwira ati mugende mutunganye imirimo abasanzwe mufise imirimo igoye mudashobora kuruhuka isabato ngo muyirangize. Mugabe isabato baruhuka bakayirangiza tuca tubandanya amasengesho n'isaha 2 z'agatondo. Hari ababa baraye muhira badafise umwanya nabo usanga bafise ubuzi bugoye, abaganga, abadogiteri, abapolisi, abazamu, abantu bose basanga bafise umurimo ugoye batorara inyuma y'umurimo. Abo baca baza kuwa gatandatu ari wo sabato guhera isaha 2 z'agatondo tuba dutanguye amasengesho kugeza isaha 6. Inyuma y'isaha 6 tuba tugiye gusura abagwaye, abari mu bitaro, abari mu busho, tuba tugiye kuraba n'abakirisi bacu tugize iminsi tutabona kugira twitegurire kuza gusenga ku munsi wa Mungu aho tutazira Imana tukongera tugahimbaza. Kishengero abaririmbyi baratangura
dimanche ku munsi wo gutaza no guhimbaza isaha 2:30 abaririmbyi bacu Loanje Adorashiri bayuriye kuri podium. Hama rero tugasohoka isaha 6:30 tuba turangije byose twisubiye mu mihana iyo twaje tuva. Imana ibaheza gike. Amen. Turabashimiye ukuntu mushoboye kutubwira gahunda zanyu n'amasaha ukuntu zikorwa. Reka tugaruke hano kuri umuntu adasanzwe nubaha cyane kandi nkunda kuko ndagukunda Theo. Kuko nagukunze ntazi uko bizoshika tukamenyana kuko indirimbo zawe ndazizi izakera zose tuziririmbana zigahera kandi wumva byose tujyana. Ubwo rimwe tuzagaruka kuri kamera ujye uririmba imwe nanjye yindi. Ego. Reka rero mbabazi ikibazo nari nahereye ko hajya kuri uyu mwubahwa namwe ndakibabaze ku rwego rw'abaririmbyi. Nawe nuwuhe muririmbyi wemera ukunda cyane umwe ndazi kandi ko bose bakunda mugasabyo aha mu Burundi turaja mu Rwanda mu nyuma. Urakoze cyane. Jewe urumva iyo wari wabimbajije amaze umwanya munini ntekereza usibye ko nta n'ibitekerezo byinshi byari bihari, ariko jewe hano mu Burundi umuririmbyi mfataho nk'icyitegererezo nemera ni umuririmbyi namenye ntararirimba. Umuririmbyi wo mu Burundi uririmba indirimbo z'Imana namumenye cyangwa namenye jewe ntararirimba, akaba yitwa Apollinaire. Habona Imana Apollinaire ubu ni na Apotre ndakeka. Uryo rero ari mu bo navuga ko ari we nyine bibaye kuko uvuze umwe navuga uwo nguwo. N'abandi turabakunda ndetse na cyane, ariko kubera ko watanze urugero uti nibura umwe rero ni ukureba nyine umwe ni uwo nguwo mbaye mvuze. Mu Rwanda iwanyu? Mu Rwanda iwacu nabwo uvuze umwe nabyo ntabwo ari ibintu byangora cyane, usibye ko we uraza gusanga utamuzi cyane, ariko umuririmbyi wo mu Rwanda nafatiyeho urugero kuko wavuze uwo mfata nk'urugero nawe yavuye ku rwego rw'uburirimbyi aba n'umupasitori, yitwa Mugabo Venuste. Kubera ko ni umuririmbyi watumye nkizwa, nakirijwe mu giterane yajemo, naje kumureba kubera gukunda indirimbo ze ndakizwa kugeza ubwo nanjye mbaye umuririmbyi. Ubu rero ntawe uhaye wamuruta kuri iki. Hanyuma n'abandi ubwo bibaye benshi nazakora urutonde mukubwira. Yitwa Mugabo Venuste. Ugiye no muri Google wamubona gakeya, ariko abamo yaririmbye indirimbo yavugaga ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Acyumvije wumva ko yenda kumera nka Mose nawe. Kumbure ngira aririmba ati ibi dukora nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Avuga ngo sinzaduka, ni ibintu bihari nyine bitaje uyu munsi. Ndamukunda cyane rero n'ahantu hari naramuka arebye iki kiganiro, yitwa Mugabo Venuste. Bakanamwita twigiye ku birenge nyine twigiye ku birenge. Ubu muvuze ko ari n'umupasiteri cyane, n'umupasiteri. Kuririmba yarabibandanije cyane nabyo arabikora. Ntabwo kuririmba wabireka, n'abatitwa abaririmbyi bararirimba. Uzajya kumva niba mu gikari wumve n'umukozi wo mu rugo arimo araririmba. Burya kuririmba ni twese, ariko hari ababikora nk'umwuga. Aracyaririmba, afata n'igihe akajya mu bitaramo, ari na pasiteri. Reka tuce tubanza tugaruke hano, mbega abanyakubahwa uwo muntu avuze, mbega igihe kimwe tumubona nawe bazananye na Theogene ntibyabyiza? Nanje uwakunda kandi akemera nanjye ndamwemera kuko Theogene naramwigiye ko ibintu bitari bike bijanye n'ibyo baririmbyi. Theogene akundwa n'isi yose, nubwo akundwa n'isi yose, kandi Theogene nasanze afise ingabire idasanzwe. Iyo umaze gukundwa n'abantu ni uko ufise ingabire yo kuyaga n'abantu bose. Rero uwakunze urumva ko byumvikana ko nanjye ndamukunda.
bidakunda nimbura ko igihe kimwe ahataha mu gikorane cacu tuzomubwira kuko ntitumuzi nk'uko yabivuze ngo azwi n'abantu bake ntitumuzi ariko tuzomucako kugira ahataha baze bari murakoze cyane murumva ko bitwemereye twizeye ko namwe ico gihe niyo abacako bizoroha kandi ngira atankeka ari tayari kuzoza nimenya ko byahageze nzamubwira muzambwira kare mubwire hanyuma yakuruhushya kuko arajya aza mu Burundi yahoraza ariko uragira ngo aroroshye mwebwe twe tubona bano baje nyine iterambere ryatuzaniye abaririmbyi bari aho ngaho baririmba ngo bagashyiramo n'ubuhanga cyane njye niko mbyumva ngo ari n'abahanga niko mubivuga ariko uwo nguwo werekeje nko mu bice bya Ruziba mu Bangirikani ukavuga ati mbonye mugabo wagukurikira ati mutwe ntabwo ari umuririmbyi woroshye icyo cyo ndakibasezeranyije nanyemerera cyane cyane ko atanyangira ahubwo inshingano ze bisaba kubisaba birashyika njye namuzana kandi byasaba ko tujya kwitere kuko sinzi ko mu rusengero mwamushobora arasara cyane niko muvuga ni umuririmbyi mwiza akaba n'umwigisha mwiza umuntu nanjye ntangira ubuhamya nzi ngo turi mu gihe cy'ikoranabuhanga gutya mba nabitekereje neza mfite n'ibimenyetso yego okay ndibaza mugiye gusubira inyuma ubuso musubira inyuma umunsi dukore ikiganiro akanya sinzi mbega muravye gahunda zanyu umwanya mubona ukiri mwiza kugira tubandanye ibindi turahera kuri mwebwe kubera abantu b'abashefu bakunda kugira ibintu byinshi bafatiye hanyuma umwanya tugira ko turiko turasezera n'abariko barakurikirana na OTTV n'abari ko baradukurikirana aho muri mu bihugu bitandukanye mwanya Theo twaramwakiriye ku itariki 4 z'ukwezi kw'indwi rero itike yiwe mu mwanya araza kuba ari ku kibuga c'indege isaha indwi azoba ageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye aho azoba yinjiye ku kibuga c'indege urumva rero umwanya mutonyi cyane turiko turabasezera kuko agomba asubira inyuma nawe murayosezera kuri OTTV kuko mu mwanya twari kubandanya ariko kazogaruka vuba ko turiko dutegura ibiteramo by'ubutumwa bwiza budasanzwe buzoba mu gihugu cyose aho tuzogenda duca mu maprovinsi rero n'ibintu turiko turategura bizodusaba n'uburyo burebure ariko ku musozi w'Imana uko tubikorana n'Imana ndazi bizogenda neza niyumvira rero n'abajya abanyamerika tuzoba bari baje muri iki gikorane kudufasha kushikana ubutumwa bwiza kure no gusengera igihugu cyacu niyo yari yo ntumbero niyumvira ko nabo Imana idukundiye nabo nkeka mu bw'ibyo bikorane tuzoba turi kumwe abatanzania bari baje kudufasha gusengera igihugu n'indongozi no kwamamaza ubutumwa bwiza baje Jeremiya hariya kuva Dodoma niyumvira ko nabo bazoba baje urumva rero mu baririmbyi bandi tuzokongeramwo Roza Muhando bari bamubonye bari twamuhamagaye ariko biragorana gato bivanye n'ibintu byo kwiyunguruza indege turabona muri uwo mwanya kwigiye itashoboye kuboneka nawe niyombera ko muri ibyo kandi kurikira na Roza Muhando muri Tanzania zoba yaje rero mu kanya gatonyi Theogene niyombera yuko aha ngenda seze open OTTV uko mwanya rasubira mu gihugu cy'u Rwanda. Okay, turumvise ko hariho abari baje bavuye mu gihugu cya Tanzania mwavuze uwitwa Jeremiah Boy hama mu gihugu cya Amerika naho mu gihugu cya Amerika yazanye umwungere yitwa Chongera Nepomucen akaba yari yazananye na mama wiwe niyo bari baje ngaha bavuga ururimi rw'ikirundi
nibo basanzwe bayoboye amashengero y'abava muri Afrika bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. urumva rero ni rya mbere Nepomuscène Congo yaba yarahonye ku gataka k'u Burundi. Niyumvira ko nawe ntarasubira inyuma, we yaracari ino. Niyumvira ko nayo TTV muzoronka ingene muganira nawe. Ego sawa, turabashimiye. Reka tubaze gato mu gusozera, hari ikibazo mufise mubaza uyu mwubahwa hano? oya nta kibazo mfite, ahubwo namushimira. ndumva ajya wari ugushima, nta kibazo namubaza. namushimira ko yantumiye mu kwifatanya n'abarundi gusengera igihugu cy'u Burundi, nk'umuntu ubizi ko nkunda u Burundi cyane, bitari ibyo kwigirisha. ni Burundi nawugiremo umugisha, mu myaka yose maze ndirimba buza ku mwanya wa mbere mu bindi bihugu bitari igihugu mvukamo. ni ukuvuga ngo ibihugu bikikuje u Rwanda cyangwa se ibyo nabashije kujyamo, igihugu kiza ku mwanya wa mbere ku mutima wanjye gishobora kugira ingorane nkumva ndazigize ni Burundi, kuko narahagiriye umugisha. n'ibindi ntabwo mbyanga, ariko ibindi nagiye wenda ngirayo umugisha nkagirayo n'ibibazo. nko mu Bugande barankubise, kuko nta Murundi urantunga n'urutoki, nta Murundi urambwira nabi, kandi icyo ngifata nk'uburemere kuko isi Abagande nyine bankubise kugera n'aho benda kunyica. kandi nta nubwo bankubise rimwe, urumva ko abo ngabo ntabwo twaba inshuti cyane, njyayo nk'umugenzi nk'uko n'abandi bagiye. Abarundi rero ni abantu bambwira bati amahoro kandi bakanayampa. nabagiriyeho umugisha, ntabwo tugorana mu rurimi, ndabakunda cyane. ibyo mbivuga nkanjye kandi mbihagazeho. hanyuma ndamushimira nyine kuba harabayeho gusengera igihugu akandumira. yego nanjye ibyo nabwiye Imana yarabyumvisha. urumva amasengesho nateganya ndege nkazana gusenga ntabwo yari yoroshye. nagombaga kubwira Imana nti ibyo bavuga ubyumve kandi ugire icyo bikora, kandi Imana yacu yumva gusenga, bimwe yatangiye no kubikora. namushimira rero kubw'ibyo ngibyo n'ibyo bindi ari kuduteganyiriza, no kuba yanyemereye ko nzazana uwo muririmbyi. nibiba hageze burya hari n'undi nzamubwira nzazana atari umuririmbyi, noneho nshaka kuzamwereka kuzazana n'umushumba wambatije. umujumba wambatije n'uwambwirije indirimbo. ndumva ari ibyo, ibisigaye nanjye nkatewe nk'umuririmbyi ngira cano, mwe mufite nayo TTV, nanjye mfite Theo bose babireba official. ushaka kumva ibihangano byanjye, ibikorwa byanjye niho ubisanga. hanyuma kandi ujye wibutsa abantu gukora subscribe, haba hano kuri nayo TTV no kuri Theo bose babireba. nibwo buryo busigayeho bushobora gufasha umuntu nkanjye mu kuririmba. niyo CD ngurisha, niyo flash y'indirimbo, ni subscribe. Ego kandi ntacyo bisaba. ndugufyonda kuri kejya kantu nyene kakazogira niko kumutuka. muza murapayitaja mubihanahana mubisabikanya kugira bishike kure. ibyo asabye nibyo nanjye ndabasabye. reka tugaruke hano, hari akajambo canke ijambo, kuko umuntu babwira ijambo ntagira akajambo. agira ijambo nireje mu murangiriza ko namwe gusozera ikiganiro. ijambo ndangirije ko mbanje ukengurukira Imana yoyo yaduhuje, ikaba yemeye ko twicara muri iki kibanza. ego nkakengurukira rero na Theo bose babireba ku kanya keza yama uko ndamuhamagaye. mwumvise atarakunda Burundi, siwe abona ndamuhamagaye. umva iyo uhamagaye umuntu abishaka bikorwa n'ingoga. rero Imana ibandanye kumuzamura cyane. niyumvira hataha hazogaruka, niyumvira ko kumbure ubaza mu modoka ipake nandi nkeka tuzora turiha twa tudege tushobora kuzana umuntu ari wenyine anyaruka, kubera natwe turamukunda. hama rero nkampamagarira abakozi b'Imana bose gukundana bagashigikirana. iyo nibashigikirana kugira ku ma TV no ku maradiyo hame hariko haraca ibyiza. ntabwo umukozi w'Imana aza kuduga ari uko avuze nabundi. oya rero ntabwo abantu bamagana n'abakozi b'Imana. uw'Imana yahezagiye, uw'Imana yarobanuriye igikorwa, mube mumuvuga ibyo mwamubonye ko ibyo ariko arakora. Yesu yarababaza ngo mwumva bamvuga gute?
nabo bakavuga ati turakuvuga ukuntu kuno ati none ibyo nakoze babibona gute. Rero umukozi w'Imana wari wese amenye ibyo ariko arakora ntibazobivuga, ibyo ariko aravuga nabo abandi bazobisubiramo babivuge, kuko abantu bavuga ibyo babona. Mu gihe ibyo utabonye ku mukozi w'Imana reka kubivuga, cyangwa ibyo utazi neza genda umwegere kugira umubaza ati mbega byagenze gute. Amarero nk'aba n'abakengurukiye ngira ko nsezera ngira ko nsezera mwabyumvise kuri nayo TV ugiye kwinjira inomero yanjye irahari unkeneye ku buryo bwo masengesho, ku buryo urwaye wumva ufise ibibazo bitandukanye, hari imitwaro kaze ku musozi w'Imana. Wikeneye ko tubasangaho muri nabyo naho dufise ibikorwa byinshi turabikora, kuko Yesu yaratubwiye ngo nimukwire amahanga yose. Ntabwo nza kugambarara, ufise umutwaro ndakubwira mu gusenga kugira uwo mutwaro ndawururutse, si vyejo ni ubunyene. Ndabwiye Imana yanjye ko yavuze ngo ni ubunyene, ngo ni waba muri jewe amajambo yanjye akaba muri je ngo usabe ico ushaka cyose. Rero je gusenga kugira umuntu aruhuka umutwaro, ntabwo ndakubwira ngo nejo ndakubita n'ubwo nyene. Ari kibazo c'ingwara kugira ndagisenyure, ntabwo ndakubwira ngo uzokere ejo canke hirya y'ejo. Manitse ukuboko n'ubwo nyene, kuko Imana yanjye tuba turi kumwe kandi iranyemera. Imana ibahezagire cyane bariko baradukurikira n'ibyo twasengeye benshi muriko murabibona. Imana ntabwo yarindiriye ngo bibe mu myaka iza, n'ubwo nyene ibyo twatuye n'ubwo nyene. Imana ibahezagire, twongera dukengurukira na Nayo TV n'abajournaliste bayo ku Kigoro muguma mugira. Imana ibahezagire kandi bakomeze kandi bahumugisha. Amina. Ndabashimiye mwe mariko muradukurikirana, dushimira umwubahwa intumwa y'Imana Mose wa kabiri, dushimira n'undi mutumire umwubahwa Uwiringiyimana Theogene, bose babireba kuva mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yari hano mu Burundi. Amazina nanje mariko murumva mongira mubona ni Leonard Sengreto nkuko byamakuri Nayo TV. Naho ubutaha mu kindi kiganiro bandi batumire. Ciao ciao, bye. Teo tuseze. Murakoze.